letima se prži na suncu, ljudi idu na more, a on će da tamo u vinogradu da radi taj posao, ali pošto je pod mojom zaštitom, ja ću njega da dovedem sa svojim proizvodom do kraja i kad dođemo do onog proizvoda i kad prvi put popije čašu vina, kaže njemu ima da bude najlepše. A bit će isto tako svima lepo koji se sa njim druže. Prema tome, pošto sam ja izaslanik vinskog Boga i ovo druženje je ovako baš u to ime. A pošto je mene taj vinski Bog promovisuje viteza vine, on mi je dodelio ove mačeve, ali sve zarđele ovako, nikakve. Kaže, nemoj da ih koristiš, nego ovako, samo ovako u protokolne svrhe, zato ove mačeve kao neupotrebljive spuštamo dole, ali nešto vredno dižemo gore, a vredno dižemo čašu sa vinom. Ovog ugođa, što ste ovog ugođa, ja sam danas slavim mesec dana penjenje prema u onom životu je baš život i sad sam u trećem dobu života. Prema tome, ljudi, mi ćemo sad, pošto je mene ovlastio taj vinski Bog, da podeli neka priznanja. Priznanja delimo po 4 osnova. Po protokolu, po preporuci, a može i preko veze. Nema ništa koje je sve po zasluzi. Znači, prvo ovako, da kažemo, prva diploma za ovako poznavaoca, ali dobro, morali smo da navedemo da to kaže ko je prvi izgovorio koliko je akov ima litera, taj dobije diplomu. Možda je neko bio prvi ili pre, ali ja sam dešifrao dečka koji je to prvi. Damjan Stamenko. To je diploma po tom osnovu. Po drugom osnovu... Neće da bude, ne. Koje su bile najvrednije tu devojke koje je prvo ušla u kolo za igla sve. Sad možda nedostav nisam potrefio, ali ovako, bit će da prepozna da su to te. Ako nisu, ona mora popravno ovako popraviti da vidimo kada. Ovako, Menada, miljenica Boga Bakusa. A da bi neko bio miljenica, mora da je vedro duha, posebno sjaje oči božanstvenog osmeha. Jovana Miletica. O, dobije po čašu vina. Ina Novković. Nina. Jelena Tošović. Jedno najvrednije priznanje to je diploma za ambasadora mog podruma. Ambasador je najvredniji koji ovdje već dolazi više puta, Branka Kalanović. Samo priznajemo ime i prezime. Prema tome, ovdje, vidite, diploma jedna vredna ovako. To je ime. Sad ovako. Moramo sad da odradimo taj protokol. Protokol je da neko mora da potpiše sve te diplome. Znači, moramo mi da odredimo potpis i kako mi to kažemo, ko će da vam bude kum. Vi odaberite ko bi mogao da vam bude kum, ko će da vam potpiše. Možete svakog, ali bilo bi mnogo, nego jednog zajednog kuma odredite. Evo, ali mogu ja. Evo, Čelić. Milica Vasić. Milica, ajde. Pošto smo odredili kuma sada, da bi mogli da uđemo u taj vinski. Ej, ti tamo jedno plaćaš. Vi ste još mladi, moram da vas očistimo svih grehova. Ne možete vi ovako grešni da uđete u vinski greh. Počinu vas čistimo svih grehova. I ulazimo nekad pomisli, a nije to greh. Hvala.
Sada vas uvodim u taj vinski greh. A to sve oprašta na vinski gol. Prema tome vi se tu tako ponašajte sa vinom, a da bi vam bilo ovako vredno, lepo, vi morate imati uvijek lepo društvo, lepo vino. E sad, pošto smo i to odradili, sad ću ja da pročitam našu molitvu vinsku. Sad ćete vi da ponavljate do jednog dela, poslije ćemo uzvojiti. Sad ću ja prvo vino je majka vinova loza. Vino je definicija vina. Ne ti da ponavljaš. Vino je majka vinova loza. Otac je zemljište, a sudbina je klima ili sunce. Prema tome, mi smo ovdje jednu molitvu ovako odradio. Možete vi za mnom ponavljati. Kaže, u ime Oca Vršačkih planina. U ime Oca Vršačkih planina. Majke vinove loze. Majke vinove loze. Sina Guduriškog vrha. Sina Guduriškog vrha. I sudbina ovog vina sunca nad Banatom. Sudbina ovog vina sunca nad Banatom. Znači, radi jasno. U ime Oca, Majke, Sina i sudbina ovog vina, uz blagoslov našeg vinskog Boga i uz blagoslov našeg banatskog viteškog vinskog Sveti Teodor. Ja sam osnivača ovog vina, dao sam zakletvu da ću da služim vinu i lepom druženju sa vinom. I to je sad ovaj program. Znači u ime svega toga. Ja želim da vam danas, pošto vas uvodim taj vinski svet, da vam život bude mnogo lepši. I do danas bi vam bio lepši. Ali da, niste ni svjesni šta će da se lepo desi. Ali sa lepim vinom i društvom i sve što ide. Zato mi u to ime živjeli. Živjeli? Živjeli. I sad moramo, ovo je sad krštenje. Ovako, skupite se svi ovdje. I sad moramo svi da ukrstimo ovdje. Bravo, tako, sad vi tamo. Ajde, publik, ajde. Vraćamo autobusu. Ambasador. Degustator Damjan Stamenko. Nenada Jovana Miletić. Nenada Nina Novković. Ko je ta žena? I Nenada Jelena Tošović. Ovo se snima. Alo, Čeriću! Daj meni malo, ja Srećko, na kameri si na YouTube-u. Ajde, daj. Opet! Ne, pičaca ste šlako. Gdje su pluge? Jovana, čekaj. Da za diplomom, stani. Oho! Lepo, boga mi, lepo. Lepo, čestitam. Pijena bučki, pijena daca, ne isto svaki dan. Strašno, da.